Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achiar tu Sivel Ruata Mizoram in Tuyal Thei Alaglu Narel Kong Chia Siam Chatani Takawangin Reilotea Tuyal Thei Laglu Ain Paman Chautura Beisei Ani Nimina National Lok Adalata Mizoram Puma Tubuizan Hisumkua Pariat Chin Fel Ani May ni sari a vote hak Lok Sabha in Thanto Thumna Khan vote za somruk panga point paruk pariat atla Thainga mozat COVID-19 chikai muchua ani tolo nuwa Manipura muchua le ani Rel kong chia tawanga Mizorama petrol diesel laklu akhai lak nuwa Rel kong hisiam that ani toa Reilo tea tuyal thei laklu po ain phaman chautura beisei ani Nimana sarkar thu chua tarlan danin tun din muna Mizoram ain Tripura in harsatna antona sadzo kawangin Relin tuyal thei aphur masak pani chu Tripura tan zuwa phot anianga Apathumna chu Mizoram tan IOCL ho tu ten ruwa manna an siamani hetianga rel kong alo thatta ka chuan petrol le diesel hidan pangai angin tuang takin chatlak lovin laklu chunjom thei ani to don ani Mizoram in harsatna ato meka mi puite chi ailo turin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department chuan ngen na asiama harsana hunrem changala a petrol pump then khaten Alhoma ble kazor tur lo pechuak thin an omti riat aniti sarkar thu chua chuan soin hemivil tur hian district rangsanga FCS and CA department deputy commissioner office le SP office trangkop ten ma anla a petrol pump te CCTV footage thlengin en then tur ti ani heti lai hian Petroleum Entrepreneurs and Transport Union of Mizoram petum chuan thu chua siamin Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department in thu chua siaman chang le ta thu hian narin tlak le chui chian na om masalowin petrol pump nei tu te vo khan ani om tak thu chua an siama an trade license cancel sak hial tura malak antuma hei riat hiam har anti ti an thu chua hian antar langani petum chuan tual theilak lu na konga har sana oma se a thei anga petrol pump nei tu tele a phur tu ten mi puima mo phuru tura an thove mek laya thu chua deng khong tak awm tamai chu mak anti thule Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department thu chua anga sarkar thu chuak kala petrol diesel hral an omani chuan dan anga malak mai tur ni om tak ani laya petrol pump nei tu telaka mi pui ril ru diklo putir thei tur angzonga thu chua siamani chu apoi tak zetani antia tun nuwa chuan chui chiang masalawa thudeng khong tak in chua khumna thlengto lo se andu thuan tarlang ani an thu chua chuan Mizoram in petrol le diesel lak lu na konga tun ma tangin harsanna alo tok photo thin ti an soya Mizoram in oil depot anei velo wangin harsatna atok ma thina Mizoram in oil depot anei ve ngei theinan sarkar malang na po beiseina sang tak nen an thlir mek ti an soibok ani Assamese kumthar rongali bihu chu nimin khan Assam Cultural Society Mizoram Bultumin Aizol Vanapa Hola man ania Chief Minister Pulal Duoman he hun hi aman puyani Chief Minister chuan namtinin trobul annei thewa namnun zemole ti dan phung thatak annei thina chungpi le pute atanga ti dan thale namnun zemoi tak takte chom nun zel chu amoi ema thang tharte mo phurna poimo ani ati Mizoram chu British obna hnuaya Assam huam chunga hunrei taka beta chumin huwa district council tenein state rang anei chhota zela ram in then om anni angin kongtin renga anin mamotona antan hoanga ya in rem taka masona ra bira chhotlan zel atul hle ani atia kumin kumtir lama Assam Chief Minister Pu Himanta Biswa Sarma nen anin komna po ramria boruak ralmuang omtir le harsana siam lo zong zela om anrem ti dunani ati Chief Minister chuan chang rang awangin Assamese engamozat Mizorama anom mek tia soya thamuang takle hlim taka an om abeisaya in unaw na le in riat po ton na tha siam zel ni se atiani rongali bihu lom na hi Assam Cultural Society Mizoram President Dr. PC Kalita chuana kai hruaya Mizoram a hian Assamese zanga vel an cheng mek anga chin chia ani thu asoi ramchung mun dang terwalin nimin khan Mizoram National Lok Adalat huai khotania Sam khai jok le sumsen ngai lowa thubuai chin felna lok adalat hi State Legal Services Authority kai hruaina in
Mizoram District Pariata le Gauhati High Court Aizawl Bencha te huai hot ani thu buai ngai tu atur khes zakwa pali aluta chungta chu mimal poisa in puk tirte rule le theilo thu buai te bank loan rule tha theilo thu buai te le civil case sang te ani National Lok Adalata hian Mizoram Puma avain thu buai zan hi somkwa pariat chin fel ania poisa kai hnoi thu buai chin fel hi chengvai bel chenga nuai som pakhat singa le zan hi som ni paruk atlingani Lok Adalatin arel thei thu buai te hi criminal compoundable case te baka civil case si sang ania hetiang ro rel na hi lungin in tan tir zonga kalpui ani velo wangin thu buai nei tu ten an thlang jok thin ani International Day of Plant Health voina khovel pum huwa paman tur pualin Central Integrated Pest Management Center CIPMC chuan mi puite hena thingle mau baka thlai hrisel na apoi mo zia zirtina program rang nimin khan an buat sai thingle mau thlai hrisel chuan leilung hrisel na athen ti entirna atan Safe Plants Safe Planet ti thupuya mangin International Day of Plant Health hi man ania heni pual hian Central Integrated Pest Management Center CIPMC chuan Conservation of Natural Biocontrol Agents le Safe and Judicious Use of Pesticides ti thupuya mangin mipuite zirtir na program rang abua saya Kisan Gosti IPM Exhibition Awareness Campaign thingphun run pui le zirlai no pangtetan inti siak nate abuat sai ani ninga nikalta khan Agriculture and Farmers Welfare Ministry nuaya Central IPM Center chuan Safe Plants Safe Planet ti thupuya mangin Little Kingdom School chinga venga lem inzia siak an buat saya Kendriya Vidyalaya Aizola Essay inzia siak an buat sai bok ani Trained Nurses Association of India Longtlai District Branch chuan International Nurses Day Nimin Khan Longtlai A&M School Conference Hall an manga Lai Autonomous District Council Chairman Puviel Muakan Ahman Pui ani Puviel Muaka chuan nurse na chu theina zongjong ne na in pum khata tho ngai ani atia a hau takina ha thaka mo phuna sang tak an chunga in ngat ani boka wangin min thada te tan nurse na chu tho ve ngo chiani lo atia damlo te tak sadam na pialama an tharau dam na tura missionary na tho pa na rem chang tak nurse na chuan abet tela taksa le tharau dam na an damlo en kolten an nei theinan theitop chhuwa turin afui ani Kumin International Nurses Day thupuetan our nurse our future The Economic Power of Care ti manania A&M School Longtlai Principal PF lalnun siamin thucha toy asoya nurse ta chuan an na thoa an mani himna tur le mason na tur an ngai poimo angai thu asoya zirna medical line chu a harsa bera general line a zir thapei lote than khom na tur ani lo thu asoya ti tak na nen tui chila rongbol na angai lu chilchi ani ati Chanchin thar hi akaswani aizola tanga puanani Mei ni saria vote hak Lok Sabha in than tho thumna khan vote za somruk panga point paruk pariat atlati election commission chuan soi vote hak dan chin chiana alandanin mi pavo nei jinga za somruk paruk point pariat pakuen vote an thaka mei che vote nei za somruk pali point pali pakhatin vote an thaka tuaile patil vote nei jinga za somni panga point panin vote an thak bok ani election commission soidanin Assam chu mei che vote nei vote hak that berna ania za somriat panga point pathum palin vote an thaka Uttar Pradesh chu mei che vote thak chiat na berania za somnga paruk point bial pakhatin vote an thakani Lok Sabha in than tho thumna azo tak nu hian India ram state le UT somni chunga parliament bial zan hi somriat pathuma vote thak fel ani toni naktuk thotan ni khian Lok Sabha in than tho li na vote thakani dona hemirual hian Andhra Pradesh in than ni khata zo tur le Odisha Assembly in than tho khana tur vote thak ani don bokani Lok Sabha in than tho li na hian state le UT pakwa Lok Sabha bial somkwa paruka vote thak ani dona Lok Sabha in than tho li na atana campaign hun po ni min tlai khan atop to ani tha enga mozat Manipura COVID-19 trikai mu chua ani to lo nuwa mei ni som zir top ni khan trikai mu chua le ani COVID-19 trikai an mu chua tharle hi mei chia kum somruk paruka upa Imphal East District amiania tuna hian Imphal Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences JNIMSA enkol mek ani
Jenims Professor L. Deban Singa chuan he dam lo hi me ni sari khan omna le abe boma wanga dam do ina da ni thua soya heta hian covid ria kai le kai lo enfia ania me ni som khan covid-19 ria kai ti mu chua ani ta ni Afghanistan ruwa surna sain tuilian athena wanga thi chu zathum chuang antling to ti UN Food Program chuan afin fia to wantlang ang huna antar chua danin UN Food Program chuan ruwa puile tuilian hian Afghanistan mar lamle mar thangla manuaina hlea zirtop ni ringot po khan mar lama mi somruk pahni an thi ani heti lai hian Brazil a po ruwa surna sa wangin tuilian ami za somni chuang an thi to a liam za sari somnga paruk dam do ina en kolme kan nia mi za somli pakhat an bo boka chan chuale mizon na tho mek zel ani chanchin thar puan ti top hain chanchin tlang pui Mizoram in tuyal thailak lu na rel kong chia siam thatani ta ka wangin reilo te tuyal thailak lu ain phaman chhotura be sei ani nimanalok adalata Mizoram puma thu boi jan hi somko pariat chin fel ani me ni sari a vote thak lok sabha in thlan tho thumna khan vote za somruk panga point paruk pariat atla thainga mozat covid-19 sikai mu chuani to lo hnuwa manipura mu chua le ani chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani